friends song party sing tang na lepenai job notification kaisa katal so ipimani amke central government ni ke forest ni tropical forest research institute ni sing thaimani ke Indian Council of Forestry Research and Education oro jagani ipimani ta ke recruitment tang notification tini nokala bokron sing nokamani ke date ke 23/11 tentang November 2022 upon ke notification of komunitas. Oke, kita boleh hinti benda ya kita buat kanonai. Oke, friends song ni ro conferencing apply makanai ke bahaya ro tabok nai le le. Oke, kaisa advance tabok upcoming bagita. Pro teman-teman post tong conferencing apply makanai online ke bahaya ro nai le. Qualification tu sih nak bahaya ro karsa tong ke full notification to supaya ko apna pro nai website of pura or wanita tabok ke Tropical Research Forest Research Institute Jabalpur MP Manipur Pradesh is inviting online application for the interested eligible candidate for the post of technical assistant 6 on anazana jaga technical assistant ke lawyer division clerk ke 7 post nazana ke technical plumber ke koroksa driver nigo koroksa ke multitasking staff or MTS nigo koroksa ke direct recruitment basis ta ke this post carry all Indian transfer liability where the institute center of ICFRE are situated as relocation for SC, ST, OBC and Deviant ex-serviceman candidate is as per government of India. Jakarta SC rabu teman apply kemana itu? Kita supaya nona ya kita bawa nanya ini, tabok STS rabu se, lima nona registration fee bahaya roni bagai hingga ST roni bagai hingga 500 teka, hingga SC tabok alka roni bagai hingga 600 teka nang naita. Okay, mungkin kaisa processing fee. Okay, pun qualification pusing nang okay. Mai do passing kene nero apply kai mana tak to apa na pura ke supaya ko. Okay, technical assistant logo. Okay, lawyer division clerk ko pusing nang nai bo head of bagi jaga pun ke supaya ko tap kaco. Okay, je somoyo form fill up kaisa nai full notification sobat pro apa ni sih okay kita mau menyiapkan sebagai exam ni bagi preparation kaji tong mana kita okay lawyer division kelar gua okay 10 pass 12 pass ini apply ke mana ke plumber driver butuh nama plumber butuh ID yang lain ke driver mana kita MTS okay kelas 10 pass apply ke mana punya website kalau jaga orang tahu website ini www.mponline itu naik mau kita tekai website itu kok di FRL yang di website itu ada mana ini punya online form fill up bukan yang lain ke Desember 12 tarik ni siming untuk time ini 10 sing naita ke poni last date ke 10 January 2023 asugo poni last date ke je sumoy ta full notification sobat pro friends on upon ke akte server nai apply kai jang nai bai ke ma kai nai bo hero ko ke oisa ni ro naita mobile bai bai ke online form fill up nai bo hero ni na process puno ge nai ke ni ro mobile bai ne form fill up kai nai ke photo size ko mero nai to PDF size ko mero nai ko hero ni bagai ini ro kane description ne link mau mana or jaga ko ne ro PDF size bagai ko mero nai ke photo bagai size ko mero nai ko hero ni bagai ni ro oro link ko klik kai ke direct mo photo ro ke PDF ro size ko mero mana ita ke ni ro photo no bagai size ko mero nai ke tabo sekang pila photo ko mobile photo pui na te bone pure ke crop khai dita crop khai ke susah ke और लगातार crop khai bai bani pore ke puno oke ro bai ke zero
no rosinai